Usa ako kabuotan nun nga tao, mapinanggaon ko sa akong lolo. Bisan siya pagkasiawan kaayo, hangtod karon palahubog kaayo. Pagkabaka ko niining apuha, ako pinanggara kong naay kwarta. Palahubog daw kuno ko, pero sa tagay siya'y kaadbang ko. Pero ingani yun mi mag-istorya, siya nilaglagay ay mong katingala. Apan kanunay magkasinabot, ay basta bisyo permiming mag-abot. Ang lulo ko pagkawalay klaro, sigig bagot-bot kung di makabisyo. Labaw na ning akong apo, kung mahubog dili nakatuod sa kwarto. Pero ingani yun may mag-istorya, siya nilaglagay ay mong katingala. Apan kanunay magkasinabot, ay basta bisyo permiming mag-abot. Kung si misyon si lulag maayo, kay kinis lolo pagkapaligiro. Hilom na lang diha apo, kay imong lola nagbitbit nagtubo. Dili man good natubulo, ang iyang bitbit 45.